Okay. Hapa mimi nakiongea na Shanga SP anifasirie kuhusu familia yabo. Aksanti. Jambo. Jambo sana. Mambo ya familia mimi nafasiria hivi kusema mie peke kwa mwenye kwa sema hapa. Angalia kamera. Niko Munenge. Sasa baba yangu ni Munenge na tate yangu ni Munenge. Jina ya tate yangu Lulindi Kapanga. Njo jina ya tate yangu. Jina ya baba yangu Mwisimbwa Bukelela Evariste. Tate alikuwa Kubanenge kwetu kwa asili Kuyoko. Wakati baba alikomala akaoa akafanya kazi ya kutumika na Emigel pamoja na Somenki. Baba alikuisa kuwa na batoto 6. Kazi ya Emigel ikaisha, bakamwambia aingie mukazi ya kuingia mumungote ndani ya budongo. Akaona benzake banaume biko na kuya mule na maaksida kukatika migulu, mikono. Akaamua kusema heri niende basi fanya bukaaji kwetu kuasili Kubanenge Kuyoko. Akarudi kule Kuyoko na jamaa yake ya batoto 6. Kufika kule bakaua mtoto umoja mwanamke jina yake Lokadia. Kifo nasema kuua juu ya nini? Sababu ilikuwa magonjwa ya kutisha na kuogopesha. Wapili tena akakufa jina yake Elena. Mama Bushunde Faida Marta akatishika. Kubatoto yangu 6 Roki Mutunwa Mwisimbwa Shindano, Lucia Minyeko, Lokadia Mwisimbwa, Elena na Pascal na Yakobo Kazamwali. Mina bakia tu kubatoto 6 na bakia na 4. Naenda ndakimbilia wapi? Kwetu. Mama akakimbilia kwabo kwa mawe ku village yabo Kije. Akafika pale baba yake Lubishi akasema huku pia kwenye unakuya kimbilia ku village na baba toto sifurahie. Heri wende Kamituga. Mama akakuya na machungu yake ya batoto yake 4 mpaka Kamituga. Akafikilia kwa kaka yake Honore, baba yake na Pako. Akabakia pale. Huku kwenye baba alibakia Kubanenge Kuyoko naye magonjwa. Shemeki yake akafanya ile upendo ya kuenda kule Kubanenge Kuyoko kuleta shemeki yake na yeye bwana yake na dada yake. Vipande mwanje yani alikuwa na mubeba kumugongo na ingine vipande mwa anatembea yeye peke. Bakafikilia pale kwa kaka yake na bibi yake bote. Mwisho bakauza parcele bakajenga. Bakazala mtoto wa 7 pale jina yake Dieudonne Wabulakombe Mwisimbwa. Bakazala mtoto wa 8 pale Dieudonne, mtoto wa 8 jina yake Jean-Pierre Waso Mwisimbwa. Bakazala mtoto wa 9 pale jina yake Esperance Wakulungwa Mwisimbwa. Bakazala mtoto wa 10 pale
jina yake Jean-Claude Mwisimbwa. Wakati wivu iliingia juu ya ule mwingine mtoto mwanaume akazaliwa na 5 kilo, bamasera bakamuyolela bitu mingi sana. Bakampa ule mtoto mwingine sumu akakufa. Njo sasa bazazi yetu bakasambaza watoto yabo. Kaka Roke Mwisimbwa akaenda somea Goma. Kaka Yakobo Mwisimbwa akaenda Bukavu pamoja na Lucia akaenda Uvira, na Pascali Milungu Mwisimbwa akaenda Bukavu na yeye bakabakia pale. Ingine ya zaidi sijue, njoo yangu mina jua ile. Okay, mina furahi sana kusikia ile histoire yenye iko pale. Mina zani bamoya entre nous balikuwa bajue na balikuwa bayue nani mwenye batauliza juu abafasirie ile mafasirio yenye iko pale. Mimi nilikuwa na ingine ulizo moya shanga, nilikuwa napenda nijue. Hapa Kamituga, nyie mulikuwa naishi maisha gani? Yenye mulikuwa naishi hapa Kamituga, familia yenu, donc familia ya Mwisimbwa, au juste familia ya Mwisimbwa, baba yako na mama yako mulikuwa naishi na maisha gani? Kama mimi nauliza vile, donc baba yako alikuwa anafanya kazi gani na mama yako alikuwa anafanya kazi gani? Accent hapa mimi nakujibia hivi kusema baba aliishi hapa, akuendelea kubakia kabisa shomere. Akaangaje kazi ku atelier ya minizie, na alikuwa analima shamba. Mama alikuwa naye analima shamba na alikuwa anafanya kazi ile. Wakati ya zamani kulikuwa kazi ya kukamula bisika ya ndiku, kufanya kasiksi na batu wanakuya nunua. Alikuwa naenda analangula na matraktere, njo magari ilikuwa enda analangula kwa masoko ya village, na analeta anakuya kukamula ile kasiksi, anaujisha, anapata pesa za kusomesha amo batoto yake. Njo maisha baliishi hapa. Ndio, mimi nashukuru sana, na nilikuwa na ingine ulizo concernant tu, ndajibaze kwanza kwa mama yako. Mama yako da Martha Bushunde, mama yake na Roki. Da Martha mina waza na mina sikiaka kama alikuwa anafanya kazi ya kutunzana. Eske alikuwa kama munganga wala? Donc pale ndeza pendo nipatie mafasirio nielewe mzuri. Mama Bushunde Faida Martha alikuwa anajua tu kusema liani fulani inatunzaka ugonjwa fulani. Akukua kabisa kusema, alikuwa kusema anajulikana hivi ni munganga fulani wa asili. Saa gisi bengine banganga wa asili banajulikanaka. Alikuwa nasaidia sisi jamaa zake, na kumwingine naye mwanaweza jua hivi anaweza nisaidia hivi, na anafika kumuuliza na namwambia uchume liani fulani. Alikuwa najua ile yote kwa ajili ya nini. Alikuwa najua yeye alikuwa mzaliwa wa kwanza mwabo na ni mwanamke. Baba yake mudogo, baba yake balikuwa najua kutunza vya asili. Bakaenda na yeye kwa mfano kuchuma liani fulani, ineza itiwa hata kusema mayani ya sombe mubutoto yake. Sana aenda na baba yake wala baba yake mudogo kuchuma ile mayani ya sombe, wende uchume na wewe pale kwenye tulichumaka. Na ile mama akakuya na komala na kujua kusema hii mayani ya sombe inaweza tunza ugonjwa fulani wala bifulani. Njo mimi najua ile.
Bo, asante sana. Donc inaonekana kama tate wangu mie mwenye anazala papa alikuwa anasaidia watu kwa kutunza kupitia mayani ya asili. Donc mayani alikuwa anatunza, mleo banaita ba herboriste, donc bale be banatunza na mayani za asili. Me nitafuta kuuliza hivi shanga, unasema kama baba yako sali tokaka kule kwetu ku village kubanenge, akafika hapa akaona sibakie chômeur, akajiangaje ku atelier ya menuiserie. Pale kwa atelier ya menuiserie, eske unezi tufasiria kesa kazi gani yenye mule mu atelier yenye alikuwa anaweza sana, yenye alikuwa anafanya ile makazi za mikono? Kazi gani yenye unajua kabisa hii njo baba yangu alikuwa anatumika sana, ndio alikuwa specialiste mwayo? Naweza jibia pale kusema kazi baba alikuwa nafaa. Baba alikuwa anatengeneza biti, baba alikuwa anatengeneza bitanda, alitengeneza sana masanduku ya watu mwingine. Baba alikuwa anatengeneza milango. Baba alikuwa anajenga nyumba, na alikuwa hata anapiga manjanja ya ile nyumba, hata anagonjwa batakuya tu kumusi na kumulomba huruma, baba wende tu ubakie chini pale, utaongoza basi venye batapanda juu. Ile yote alikuwa naelewa sana, na ile yote akaitengeneza, na alikuwa naitia mwetu mnyumba. Nyumba yetu haikukosaka milango, nyumba yetu haikukosaka kabati, nyumba yetu haikukosaka etagere na chumba, haikukosaka meza. Na ile yote niliona mubutoto yangu. Njo kazi baba alikuwa anafaa. Bo, asante sana. Donc tate Mwisimbo Evariste alikuwa funzi wa mikono. Donc alikuwa anajenga manyumba, alikuwa na jenga milango, bitanda hiza pano, alikuwa anajenga makabati. Donc tate alikuwa funzi wa mikono mwenye iko experimente mu lugha ya Kimombo. Bo, shanga mina malizia pale, lakini nilikuwa napenda uache neno moya kufamie na kwa kila ule mwenye atasikia hii interview na hii mafasirio yako, paske archive njo batu bana tafutaka wakati mtu fulani alikuwa angali mzima akuachaka hata nasema kitu fulani, na hii mimi nadhani itabakia kwa kila mtu. Ndio ndeza penda uache message kwa batoto yetu benye batakuya, na uache message kusie benye tuko hai. Mimi nazipenda useme maneno ya buzito na ya nguvu ya famille na ibaki, paske hii video haitamalizikaka na haitapoteaka tena milele. Amina. Mpaka pale kwenye Mungu atatuita na batoto yetu bataifataka. Njo kama kuko neno 2 au 3 yoneza acha. Karibu sana. Mimi shangazi yenu Esperance wa Kulungwa Mwisimbwa, mwijuguu wa Lulindika Panga. Nasema hivi, nashukuru Mungu kwanza kwa hii sauti yangu munaisikia, na shauri ninaweza kupapatia mu maisha: muamini Mungu, mushike maneno ya Mungu, musiongeze na musipunguze, na mufanye kazi ya mikono sawa vile baba yetu Mwisimbwa Evariste Bukelela alifanya kazi ya mikono na aliishi maneno ya Mungu sana, maneno ya Biblia sana, njo alikuwa naayo. Hata siku moja na saa moja uliona anaikala bila aguse Biblia na kusoma. Njo shauri ninaweza bapatia, na kuwa umoja kwa furaha, kwa magumu, na kufunza batoto maneno ya Mungu. Yote ile mina baambia muisikie na muishike. Bo, tunafurahi sana, tunasikia. Donc message ya mwisho yenye shangazi anasema ni kusema kama tujikaze sana
tupende Mungu, donc tuingie makanisa na tushike na tumwogope Mungu. Mais aussi anagusia pia ingine point simoya juu ya kujifundisha makazi za mikono, sa vile urisi yenye baba yake Mwisimbwa Evariste alikuwa anafanya. Aksanti shanga, na Mungu akujalie na akuzidishie kwa hii machache yenye unatupatia. Merci. Okay, merci.